Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 8 z'ukwa kane. Nyuma y'imyaka 31 ishize jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, impuguke mu mitekerereze zivuga ko ikibazo cy'ihungabana kikigaragara mu bacitse ku icumu, ndetse hakaba n'abahungabana kandi jenoside yarabaye bataravuka. Bakanamubwira bati narabiboneye babica, ariko akavuga ati jyewe numva nzabona abana banjye, numva nzabona umugabo wanjye. Haracyakeneye rero imbaraga zo gufasha abacitse ku icumu, tukamenya ngo icyunamo baragikoze kandi bagikoze neza. UNESCO iravuga ko igiye gukorana n'inzego z'uburezi mu Rwanda mu kwigisha no kumenyekanisha amateka ya jenoside mu Rwanda. Imvubu zirenga 50 n'izindi nyamaswa nini zishwe n'uburozi buzwi nka anthrax mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye. Perezida Zelensky wa Ukraine aravuga ko abaturage babiri b'Abashinwa bafashwe bari kurwanira Uburusiya mu karere ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Avuga ko bafatanywe ibyangombwa by'Ubushinwa ndetse n'amakarita ya banki, anasaba ko Beijing imuha ibisubizo. Bwana Zelensky yashyize amashusho ahagaragara yerekana umwe muri abo basirikare ari mu mapingu avuga Igishinwa kandi asa nk'uri gusobanura imirwano iheruka kuba muri ako gace. Ibi ni ibirego bya mbere ku mugaragaro ko Ubushinwa buri guha Uburusiya ubufasha bw'abarwanyi. Kyiv yavuze ko aba atari bo basirikare bonyine b'Abashinwa bari kurwanira ku butaka bwayo. Nyuma y'imyaka 31 ishize jenoside ibaye mu 1994, impuguke mu mitekerereze zivuga ko ikibazo cy'ihungabana kikigaragara mu bacitse ku icumu, ndetse n'abahungabana kandi jenoside yabaye bataravuka. Izi mpuguke zivuga ko hari abahuye n'ihungabana jenoside ikirangira, ariko hakaba n'abagenda barigaragaza nyuma y'igihe kirekire. Igisubizo gitangwa n'izi mpuguke ni uko uwacitse ku icumu yategwa amatwi hatitaye ku kigero cye cy'ubukure. Ni mu gihe kandi mu gihugu hamaze kugaragara izindi mpuguke nyinshi mu bijyanye n'iyi mitekerereze zifasha cyane mu guhangana n'ihungabana ikunze kwigaragaza cyane mu gihe cyo kwibuka. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe Abatutsi, abayirokotse muri rusange bemeza ko bagenda barenga ibikomere basigiwe nayo, nubwo kuyibagirwa byo bidashoboka. Hari abari bato bashoboye kwiga no kwigeza ku buzima bwiza, hari n'abakoze ibindi bikorwa bibateza imbere. Gusa nubwo hari abateye intambwe, ikibazo cy'ihungabana kiracyavugwa mu batari bake. Professeur Vincent Sezibera, impuguke mu bibazo by'imitekerereze, aravuga ibiranga uwahuye n'iki kibazo. Ni mu kiganiro yarimo kuri televiziyo y'igihugu. Umuntu agira ubwoba burenze, agahinda kenshi, uburakari, kumva waratakaje ibyishimo ariko ukanatakaza n'icyanga cyo kubaho. Ibitekerezo bihugiye kwa bya bihe wanyuzemo, cyane cyane ubitekereza mwa cya gihe byarimo biba. Hari abibaza ko nyuma y'imyaka 30 ihungabana ryagombye kuba ritakiboneka cyane. Gusa inzobere mu by'imitekerereze zo zumva bidatangaje kuba haba hakiriho ibibazo nk'ibi, dore ko hari n'abataragera ku rwego rwo kwakira ibyababayeho. Madame Dansile Mukarubuga ni umuyobozi w'umuryango ARTC Ruhuka wiyemeje guhangana n'iki kibazo cy'ihungabana. Bakanamubwira bati narabiboneye babica, ariko akavuga ati jyewe numva nzabona abana banjye, numva nzabona umugabo wanjye. Haracyakeneye rero imbaraga
zo gufasha abacitse ku icumu tukamenya ngo icyunamo baragikoze kandi bagikoze neza. Haracyakeneye gushyirwa imbaraga mu kubaka umuryango nyarwanda ubona ko ufite ibikomere byinshi. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyize imbaraga nyinshi mu gufasha abacitse ku icumu, hashyizwe imbaraga nyinshi mu buvuzi, uburezi ndetse no kubashakira amacumbi. Gusa ikibazo cy'imibereho nacyo kiri mu bituma uwacitse ku icumu agorwa no kwakira ubuzima yashyizwemo na jenoside. Constance Mpinganzima ni umuyobozi wungirije w'umuryango Avega ugizwe n'abagore bapfakajwe na jenoside. Ukavuga uti simba ameze ntya, iyo umugabo yaba akiriho ntabwo tuba tumeze gutya, iyo abana banjye babaho simba ameze ntya. Nyuma y'imyaka 31 niba umupfakazi muto yari afite imyaka 20 muri jenoside, bafite 51. Za mbaraga zahagurukaga zikarwanirira umuryango we zirimo ziracogora. Ibikorwa byo kwibuka byatangijwe ku munsi w'ejo birakomeza mu buryo bwihariye muri iki cyumweru cyose. Gusa gahunda yo kwita ku bibazo byasizwe na jenoside yo igomba gukomeza mu gihe cy'iminsi 100 ihwanye n'igihe yamaze iyogoza ibice byose by'u Rwanda. Tukiri ku nkuru ijyanye na jenoside, UNESCO iravuga ko igiye gukorana n'inzego z'uburezi mu Rwanda mu kwigisha no kumenyekanisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Iri shami rya Loni rishinzwe uburezi n'umuco ritangaje ibi nyuma y'uko muri 2023 ryashyize inzibutso 4 za jenoside ku rutonde rw'umurage w'isi mu ntego yo kuzongerera agaciro ku ruhando mpuzamahanga. UNESCO ivuga ko kwigisha amateka ya za jenoside ari inshingano yayo ikomeye, kandi kuba 65% by'abaturage b'u Rwanda ubu baravutse nyuma y'1994 bizafasha mu kumenyekanisha urwibutso rwa jenoside mu rubyiruko. Navuganye na Karere Farakapane, umuvugizi wa UNESCO mu gisata cy'uburezi, ntangira mubaza aho icyo gitekerezo cyaturutse. UNESCO ifite inshingano zo gukora kuri kahise k'amahano biciye mu nyigisho mu mashuri. Tumaze rero imyaka myinshi dukorana n'ubushikiranganje bw'amashuri ku isi yose harimo no mu Rwanda kugira twigishe kahise kajanye na jenoside. Tumaze imyaka myinshi dukorana n'u Rwanda na cyane cyane biciye mu ishyirahamwe ryitwa AGC Trust, na cyane cyane mu gukarahiriza ubwenge abigisha muri Afrika. Twarakoze igikorwa gisa nk'ico n'ubushikiranganje bw'amashuri muri Afrika y'ubuseruko kugira duha abigisha ibikenewe mu kwigisha ibijanye na jenoside n'ayandi mahano harimo na jenoside y'abatutsi yo mu 1994. Intambwe ikomeye cyane yabaye ukwandika mu murage w'isi ivyibutso vyahiciwe abantu, urwibutso rwa Nyamata, Murambi, Gisozi na Bisesero. Ibyo vyibutso byaranditswe mu murage w'isi mu 2023. Twarabivuganye n'abategetsi b'ubushikiranganje bw'ubumwe n'ubwiyunge ari nabwo bujejwe ivyibutso bya jenoside mu Rwanda, ingene ivyo bibanza bihambaye mu kwibuka byonagira uruhara mu mashuri. Twararabiye hamwe rero n'ababijejwe mu gihugu kugira ngo turabe ibikenewe gukorwa kugira kahise ka jenoside kigishwe gusumba mu gihugu ariko kandi no mu makungu, kugira jenoside y'abatutsi imenyekane kandi yigishwe neza gusumba. Ibi rero biri mu gikorwa kinini kirimo abategetsi bajejwe indero n'ivyibutso mu bihugu bitandukanye kugira indinganizo zabo z'amashure zijane neza no kwigisha kahise k'amahano harimo na jenoside n'ayandi mahano nk'ivyabaye mu Rwanda. Uyu n'umugambi muri UNESCO tumaze imyaka turiko turakora urimo no gukinga jenoside harimo ibihugu byo muri Afrika, Uburaya, Aziya, Amerika y'Epfo n'ahandi kugira abategetsi bashireho inzira zo guhangana na bene ivyo bibazo bigoye kandi bizitanye cyane mu gihe ibihugu byose ku isi usanga bifise kahise kagoye bitegerezwa kumenya inyifato bikagirako. Which of course touch every country in the world. Everybody has a difficult past to deal with. Muranavuga kandi ko ngo muzahugura urubyiruko rusanzwe rukora ibiganiro ku bijyanye no kurwanya ibinyoma ku mateka ya jenoside. Mwasobanura uko ibyo bizakorwa?
ibibanza byo kwibuka ni uburyo bwo gutunganya inyigisho udaciye mu nzira za kera dusanzwe tumenyereye mu nyigisho z'amashuri. Ku byerekeye u Rwanda twaravuganye kuraba ingene hoba uruhara rw'abakiri bato, ababa aho byabereye, abanyatugenegene, abashakashatsi, ni ukuvuga inzira atari zirya tumenyereye z'inyigisho zo mu mashuri, kugira turonke ibikoresho mfashanyigisho bishasha byofasha ikibano, byofasha ba mukerarugendo n'abanyeshure neza gusumba uko byahora. Dushaka rero kurenza aho amashuri ashobora gushika kugira ngo ivyo bibanza byo kwibuka bibe ibibanza bishobora kubamwo imfashanyigisho kugira ngo n'abatagiye mu mashuri baronke ijambo, mu buryo tworonka ibikoresho bishasha bishobora gufasha abakiri bato n'imice itandukanye y'abantu. BBC Gahuza tugeze ku isaa moya zibura iminota 20 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye. Ndi Prudence Njumva. Minisiteri y'ubuzima igenzurwa na Hamas i Gaza iravuga ko abantu 58 bishwe n'ibitero bya Israel mu munsi umwe ushize. Abanyapalestine 19 barimo n'abana biciwe mu bitero bya nijoro hagati yo mu majyaruguru ya Gaza. Umubare w'abapfuye ukomeje kuzamuka buri munsi kuva Israel yasubukura ibitero mu kwezi gushize. Umuryango ushinzwe abimukira ku isi uravuga ko wabonye izamuka ry'abantu bahatirwa kuva muri Pakistani, barimo abarenga 8,000 b'Abanyafghanistan batagira ibyangombwa byemewe n'amategeko basubijwe mu gihugu cyabo. Ubu bwiyongere bwo kwirukanwa bubaye nyuma y'uko igihe ntarengwa ku Banyafghanistan batagira ibyangombwa byemewe n'amategeko bari baravuye mu gihugu cyabo bahawe bagombaga kuvamo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu kwashize. Inkuru ya Azade Mushiri murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Abanyafghanistan batuye muri Pakistani babwiye BBC ko bahorana ubwoba. Umuryango umwe ndetse wavuze ko wimutse inshuro 3 mu cyumweru gishize kubera gutinya ko bafatwa bagafungwa. Abanyafghanistan benshi bemeza ko Abanyapakistani bafite amazu bayabirukanamwo kubera gutinya kugirirwa nabi. Imirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abagore cyangwa bakoze mu bigo by'Abanyaburayi na Amerika nabo bafite ubwoba bwo gusubizwa muri Afghanistan, nubwo bwose ubutegetsi bw'Abatalibani bwemeza ko buri wese ashobora kuba mu gihugu nta bwoba. Abayobozi ba Talibani bagaye icyo bise gufata nabi no gutesha agaciro Abanyafghanistan batuye muri Pakistan, ariko Pakistan yo ivuga ko amategeko yayo areba abanyamahanga bose bahatuye mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyo gihugu kimaze imyaka irenga 40 cyakira Abanyafghanistan, ariko ibitero byambukiranye imipaka byongereye umwuka mubi hagati yabo baturanyi. Umuryango w'abibumbye ONU waburi impuguke zawo ko kwirukana abantu bizakomeza. Abantu bagera kuri 27 bishwe, abandi babarirwa muri 70 bakomerekera igihe igisenge cyahanukaga mu nzu y'urubyiniro muri Repubulika ya Dominika cyangwa se Dominican Republic. Amakuru ava mu gihugu aravuga ko hashobora kuba hari abantu bagera ku 1000 bari aho ngaho. Abakozi bagera kuri 400 bakora ubutabazi no gushaka ababuriwe irengero boherejwe aho ibyo byabereye mu murwa mukuru Santo Domingo. Inzego z'ubutabazi bw'igitaraganya ziravuga ko imbangukira gutabara cyangwa ambulance zakoze ingendo zirenga 100 zijya ku bitaro, ndetse zimwe zitwaye umurwayi urenga umwe. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa inkuru y'imvubu zirenga 50 n'izindi nyamaswa nini zishwe n'uburozi buzwi nka anthrax mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Umuyobozi wa parike ya Virunga yavuze ko izo nyamaswa zasanzwe zireremba ku mazi y'umugezi wa Ishasha. Icyateye ubwo burozi nyirizina ntigisobanutse, ariko anthrax isanzwe iboneka mu dukoko tugaragara ku butaka. Inkuru ya Wiros muragizwaho na Felenga Kwahe. Amafoto yafashwe muri pariki y'Ibirunga arerekana imvubu ziterekana amarangamutima yazo ku migongo zireremba mu mazi afite ibara ry'icyondo yo mu mugezi wa Ishasha. Abakora muri parike aho mu burasirazuba bwa Kongo bemeje yuko hari n'ubundi butumwa bwoherejwe burimo uburozi bwica imbogo, ariko nta uramenya neza uko zafashwe n'uwo mugera.
inyamaswa zihura n'ibibazo iyo zihumetse umwuka urimo uburozi buvuye mu butaka bushobora no kumara imyaka buri mu butaka. Abakora muri pariki ubu bari kugerageza gukura izo mvubu mu mazi kugira ngo bajye kuzihamba. Icyo ni ikintu kitoroshye batitabaje ibimashini biterura ibintu. Abahatuye basabwe kutajya mu ishyamba no kubanza guteka amazi mbere yo kuyanywa. Sudani y'Amajyepfo iravuga ko noneho ubu izemera kwakira umugabo wirukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gucubya ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika yari yatangaje ko Abanyasudani y'Epfo bose basanzwe bafite viza zo kujya muri Amerika zihagaritswe, ashinja Sudani y'Amajyepfo kwanga kwakira abaturage bayo birukanywe na Washington ku ngufu, ikizwe nka deportation. Ku ikubitiro, Sudani y'Amajyepfo yari yavuze ko umugabo wangiwe kwinjira mu gihugu yari umunyekongo. Guverinoma ijuba ariko ubu noneho iri kuvuga ko iri bumwakire mu cyo yise umubano w'ubucuti. Ni saa moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya w'ikinamico urunana. Urubyiruko rwa Nyarurembo rurakangurirwa kugira uruhare mu bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Honorine we ngo ntashira Karemera Makinga. N'urunana. None se ubwiwe n'iki kuri bunsanga hano Rufo? Mpuye narangwa idajya mu misa ya mu gitondo ambwira ko gusize hano. Ese ngo mwanshakaga rero. Anye, Karame. maze iminsi ngushaka nanjye nkabura umwanya wo kuza hano. Ngaho mbwira nawe urabibona ko usanze nitegura ngo njye ku kazi rwose. Nta kindi ngushakira. Ni za gahunda zawe zo munsi y'umunyinya. Umva Rufonsi nawe rwose nk'abandi bose ngo gahunda zanjye zo munsi y'umunyinya. Gahunda zawe n'urubyiruko da? Urubyiruko rwo munsi y'umunya murashaka ko rubafasha iki se Rufo? Nawe urabizi ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu ruba rukeneye muri gahunda zose zaba iz'iterambere, ubuzima n'izindi. Rurabizi rwose kandi buri gihe iyo duhuye ibyo turabivuga cyane. Ubwo rero murakeneye muri gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo rwose natwe twaragitekereje Rufo. Ntiwumva se nicyo ngukundira rwose. Utekereza mbere ibyo tubifuzaho nk'ubuyobozi. Ariko rero muri iyi minsi sijye uyoboye urubyiruko Rufo. Ninde? Fesiyane na Nyiraneza nibo bayoboye. Kandi nari navuganye nawe rwose ngo bagushake muvugane niba hari ibikorwa mukeneye ku rubyiruko rwo munsi y'umunya ruzabafasha mu bihe byo kwibuka. Mubabwire nta kibazo. Barakenewe cyane rwose uhereye ku munsi ibihe byo kwibuka bizatangirira kugeza igihe bizarangirira. Ni ukureba Feliciane na Nyiraneza rero. Kandi nabo bariteguye rwose ntugire ikibazo. Abo bana ndi bubashake rwose tujyane no ku kagari hanyuma babagezeho gahunda uko iteye. Oya humura baraboneka ndabyizeye. Niko sanye. Karame. Kwari ufite uburambe mu gushyira urubyiruko ku murongo ukanafatanya n'ubuyobozi mu bihe byo kwibuka. Uwo muntu agukenewe nk'isa imwe ntiwaboneka koko. Ariko se urumva ibyo nkubwira byose koko kore. Niko Stefa. Wagiye umwanya rwose ukarenzaho amazi koko. Ariko sha ugeretseho no kunshinyagurira se. Ubu ndacera yomye ukawuzana ibyo kunywa kuko ndaziherutse se. None se niba utarayusinze ni iki kiguteye kuziruka uza kunyishyuza? Cyangwa uritanguranwe ngo nakubaza impamvu warayuzanye umucanga ukawumena aha ngaha ugasiga utankoreye? Uwo mucanga nyine nongera ngo wishyure kuko nawuzanye nk'uguze Kareme. Kandi igihe se nkunda umuntu nesha igihe. Niba udashaka kunkorera nsubiza amafaranga yanjye Stefa, nshaka undi mufundi. Amafaranga agenda ate? Umugore wanjye yaguhaye. Ariko uzi ko ntarenze ko wowe n'umugore wawe musigaye muri abatekamutwe Kareme. Umbeshye ngo wayamusigiye nimugera haje kwishurize none utiyampaye amafaranga. Simbyumva. Nta mafaranga nori nayaguhaye. Mbandoka rwaje kare ntayo yampaye. Ntibishoboka. Uretse gato Stefa. Honorine. Ariko iyo umpamagara kuri ibi wibagiwe ko umwana asinziriye. Nsubiza se yego cyangwa oya. Amafaranga nagusigiye wayahaye Stefano? Ntayo namuhaye. Nasize nkubwiye ngo icyo Honorine. Kuyamuha ngo yubake neza umusarani. Hanyuma se wabujwe n'iki kuyamuha? Ariko rero Kareme wari ubizi neza ko ngiye ibintu byo kuvugura umusarani ntabyumva kimwe nawe. Hanyuma amafaranga uyakoresha iki? Erega bamaze kugenda nyogokuru arongera aramamagara kandi rwose amamagara arakaye cyane.
ubwo si byo guhamagarwa na nyogokuru wawe bihuriye no guha Stefano amafaranga ngo avugure umusarane Honori? birahura cyane rwose, dukeneye amafaranga kugira ngo dukemure ikibazo mfitanye nawe. Si nkumva Honori, ibibazo ufitanye na nyogokuru wawe bihuza ute n'ikibazo cyo kubaka umusarane wujuje ibyangombwa kugira ngo dukemure ikibazo cy'indwara ziterwa n'umwanda? Nge rero n'ubu ndumva ikibazo cy'umusarane atari cyo cyihutirwa rwose Kareme. Ikihutirwa ni ukujya iwacu kansabugako, bityo nyogokuru akampa amahoro. Nyine iby'amafaranga yagombaga gukora byarahindutse rwose Kareme. Ariya mafaranga yavamo umukenyero wanjye nzakenyera mu bukwe. Ngo n'imyenda ya Migi rwose yavamo Kareme, hagasigara nyine yo gukodesha kositime yawe uzambara, imikenyero y'abakobwa bazanyambarira, yewe n'abacacakasa aho ngaho nyine Honori. Zana ayo mafaranga vuba vuba tuye Stefano akomeze gahunda zo kutuvugurira umusarane. Utiriwe ugira icyo uvuga rwose nsabye imbabazi kuko ngize isoni mudogo. Zigera rwose nyirane kuko iminota nyererewe nayimaze ngutegereje. Nk'abana mwe rero indangagaciro zigomba kubaranga harimo kubahiriza igihe nakwiza mu za mbere. Ibyo pe nibyo kandi ubusanzwe njye sinjya nyererwa pe, niyo mbonye igihe kimfashe mbimenyesha abo turi kumwe mbere. Nge rero namenyereye ko iyo umuntu akubwiye isaha ashobora kurenzaho indi, bityo kuko nanga gutegereza bigatuma ndenzaho iminota. Muri make wo kubahiriza igihe ngo utegereze abakererewe wahisemo kuba ari wowe ukerera. Nyirane wahisemo nabi pe. None se ko menyereye ko ariko abantu babigenza? Oya, iyo ni ingeso mbi. Kubahiriza igihe ni umuco mwiza ugomba kubaranga nk'urubyiruko, sibyo? Kandi mwe muyoboye abandi mukababera urugero rwiza, kuko igihe cyatakaye bigenda bite? Nikigaruka. Nuko rero ikintu kitari bugaruke nk'igihe nicyo kubaho. Nizere ko mugiye kwikosora. Cyane rwose, kandi urakoze umuyobozi wacu kudukebura. Wumvise nyirane? Nabyumvise kandi ndahita mbikosora rwose. Wa mugana wo kugendera ku bandi nzajya ndeba ibyanjye, ntabwo nzongera kwica igihe na rimwe pe. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Hanyuma rero Agnes yambwiye ko yabagiye icyizere akabaha inshingano zo kuyobora urundi rubyiruko rwo munsi y'umunya muri iyi minsi ataboneka. Niko bimeze ubu turi mu mwanya we. Twiteguye gukorana n'ubuyobozi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni byiza rwose. Ibikorwa byose urubyiruko ruzakenerwamo turahari. Hanyuma mugomba kubanza kuruhuriza hamwe tukaganira nabo bakamenya ibikorwa tuzakora mu bihe byo kwibuka aho buri wese akenewe tugendeye ku bumenyi bwe. Ko baharira harimo abize abatarize n'abakiri mu mashuri bose turabageraho kandi buri wese azakora ibyo afitiye ubumenyi. Kandi uhereye kuri njye na Nyiraneza harimo abakorerabushake ubuyobozi bukunze kwiyamamaza mu bihe bitandukanye. Ntimugire ikibazo muyobo. Abizi birebana n'imitekerereze bazaba hafi y'abazagira ikibazo cy'ihungabana mu gihe cy'ibiganiro. Ndetse n'ibindi bikorwa byose bizadufasha kwibuka twiyubaka, urubyiruko rwa Nyarurembo turahari. Ubwo ninjye utuwa ngo ndi nka Patri. Ni impamvu kubanutse aho ngaho munsi y'inzu ngira ngo niyo. Yewe nta kibazo ubwo nsigaye ngana nayo kubera inda wanteye. Kujugeta wicara ku kibero cy'inzu suragenzwa n'amahoro na di. Ese ubwo abanduka mu mazi yo kunywa urabona ntashaka koko Patri. Amazi se ndayavana hehe? Kuzi ko abagore batwite mutegekwa kunywa amazi atetse. Urareba ugasanga Patrick nabona umwanya guteka ayo mazi. Irorerere. Nubona nimbizi ko ntabona amazi meza asukuye. Ariko nakubaje ikikugenza hano muri umugoroba na di. Na urabibona uko meze uko nku Patri. Harabura icyumweru kimwe ngo mbyare. Icyumweru kimwe? Yego. Ku matariki muganga yampaye nicyo kibara cyonyine. None se urabimbwira ngo ngiye nkora iki? Cyangwa uragira ngo icyo cyumweru kimare hano? Hari byo nyine nk'umugore utwite bitegura kubyara Patri. Ukabugejeje iki gihe aho buri cyumweru kimwe utaritegura kubyara kumva bizagenda bite na di? Mu bushobozi bwanjye buke hari byo nashoboye kwibonera ariko sigo byose byari bikeneye nabibonye Patri. Ukabuje kubyarira hano rero? Oya da, sinje kubyarira hano. Ngomba kubyarira kwa muganga nkuko abajyana mu buzima n'abaganga babimbwiye. Nzanye no kugusaba kugira ngo ugire icyo umfasha. Are we. Ibiki se? Kuki wumva ko twakwihunza inshingano zawe Patri? Nta nari mu bigeze umperekeza kwa muganga ngiye kwisuzumira nk'umugore utwite kandi byarakurebaga. Haguruka utahe na di. Ndavuze ngo haguruka utahe. Ibyo narabyihanganiye. Ariko se kuki utatekereza ko umwana wawe uzavuka agakenera kwambika iyo myenda ishyushye nk'uruhinja rukenera gufubikwa? Uraseka siki? Ngewe umuntu w'umusore urumva iby'impinja nabibwirwa n'ikinadi. Urasengura umuntu w'umusore Patri? None umusore nyabaki udatekereza kwita ku mwana we.
ntasetse nta kindi nakora Nadine. Patri ntacyo nkusaba nka Nadine, sinkubwiye ngurira igitenge ngurira iki n'iki, wowe menye ko ntwita umwana wawe kandi uwo mwana azagira ubuzima bwiza yitabwaho nawe ubigizemo uruhare. Nadine ndakumva, unyumve kandi unyumve neza, sinigeze ngusaba kubyara uwo mwana. Kada urabizi ko igihe cyose nitwararikaga tugakoresha agakingirizo. oya se kandi kuko wowe washatse kubyara rero uzabage wifashe. none se nagufashe ku ngufu Patri, cyangwa umwana ku buryo wavanga ibyo wakoze ntabwo uzi ibyari byo? ndakubwiye ngo uzabage wifashe. nuko mbwiye Patri, nuko nkubwiye nyine. wanyihakana utanyihakana ubimenye neza ko uyu mwana ari uwawe, ni amaraso yawe kandi akeneye kwitabwaho nawe nka se. nanjye nakubwiye ngo nta mwana nagutumye Nadine, uzamushakire se utari Patrick. ibyo se urumva bishoboka? wabaye se umunsi untera inda, reka ibyo byo kwigira za masore n'ubusonga rero ufata inshingano z'umubyeyi di, urimo urabyumva? si wowe mbazo Nori? ibyo mbaza byose nagusabye ngo ugabanye ijwi kugira ngo utankangurire umwana Kareme. wowe se kuki ushaka kunsakurisha? subiramo ikibazo cyawe Kareme, iyo umuntu ambazanyije umujinya rwose sinumva neza. nakubajije ngo ayo mafaranga urayazana tuvugurura umusarani cyangwa ntuyazana? none se mu gitondo nakubwiye ngo iki? ubwo se unansubije cyangwa nawe urambajije? nakubwiye ko iby'imisarani atari byo byihutirwa ubu ngubu. ukumva ubu ko aricyo kintu cyihutirwa rero? birihutirwa cyane rwose Kareme, kuko nawe urabizi kugira ngo abantu babane habanza ubukwe. mu gihe utabubanje rero ubu birihutirwa. none se hari icyo wigeze ubura muri uru rugo rwanjye kuko warugezemo ubwo bukwe butabaye? ariko wanyizezaga ko butazatinda Kareme. reka ubwana Nori, uzana ayo mafaranga rwose umujyanama w'ubuzima ntakwiye kugaruka hano ngo angaye. icyemezo ntagifashe Kareme, ubukwe butaraba nta wundi mushinga ukeneye amafaranga uzakorwa muri uru rugo. reka ubukwe bubaye ubukwe. nyogokuru ntagiye kongera kumpamagara mbaza itariki uzazira kunsabiraho no gukwa. ahubwo Kareme mbwira itariki nyimumenyesha. nyamara ushobora kuba utari muzima Nori. ndi muzima cyane. mbese duhamane umusarani utujuje ibyangombwa, isazi zikomeze zikwirakwiza mikorobe mu bikoresho byo mu gikoni, migi nawe arwara inzoka ziterwa umva ibyo binsubiramo Kareme, abajyanama b'ubuzima n'abaganga bahora babisubiramo, kandi nanjye sinakwishimira ko umwana wanjye arwara izo ndwara. niyo mpamvu nzafata izindi ngamba zo kumurinda. ariko ubukwe butaye cyane rwose. ahubwo rwose Kareme mbwira itariki rwose ngewe ndashaka kuyimenyesha nyogokuru, sibyo? ariko kuki ushaka kunkoresha ibintu bitandi? urankoresha ubukwe ku gahato kubera iki? ahubwo se kuki ndinda kubiguhatira? urashaka kuzajya kunsaba iwacu ariko umaze kumera imvi, cyangwa ufite undi mugore utari ngewe ushaka kuzajya gukwa Kareme? uzi ko narenze ko watashye Nadine. ariko iyi mibi nayo, ahubwo se waretse nkinjira mu nzu ko umubu ugiye kunyicara hano ku rubaraza rwawe Patri. arewe nkureke wowe winjire mu nzu yanjye. none se Patri, umubu urakomeza kundumira hano, uyobewe ko malariya ari mbi cyane ku mugore utwite? ibyo ni wowe ugomba kumenya kuko ni wowe utwite Nadine, kandi ni wowe ugomba kumenya ubuzima bwawe. haguruka utahe rero, ubu ntubona ko imvura ishobora no kugwa? urumva igusanze ahangaha byagenda bite Nadine? winkangisha imvura Patri. Nadine ndakumva. nifitiye umushyitsi kandi sinshaka gusanga hano. wanyemura ikibazo ukareba ko ntagenda? naguhakane kandi sinisubiraho. nanjye rero ntaho njya, uwo munyabyago wundi asange ndi hano akumenye neza. ngo umunyabyago? none uwo mushyi udashaka ko mbona ubwo si umukobwa? yaba umukobwa cyangwa umuhungu se birakurebara. winjijisha Patri, ni umukobwa ndabizi neza. ndagusabye ngo mvira mu rugo rwose, sinshaka umushyitsi wanjye gusanga hano Nadine. waretse akahansanga Patri, ko hari wenda yagira amahirwe yo gusubira inyuma utaramutenda ngo umuterane nka Nadine. Nadine wamvire mu rugo bitaraba nabi, nimba uri muzima mvira mu rugo. niba ari ukora kuri iki kibero cy'inzu mparari Patri, simva utange muri ikibazo. icyanzanye nakikubwiye ni ukugira uruhare mu buzima bw'umwana wawe ntwite, ukanshakira ibikenewe mbere y'uko avuka, kandi ubushobozi urabufite. izi mpaka za Patrick na Nadine ziragarukira he? naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64.
mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. natwe naha dusubikiye rero mwakoze gutuma bibisigaza umuryango twafashijwe na Chris Lovelock ndi Prudence Njyumva.